Minisita wa uimi na uithya wa indo silikalini ya Kitui Dr. Stephen Mbaya Kimwele niwakulya Aimi ivindani yeye Mbua kuvanda Maliu ala matekwenda Mbua Mbingi kwa kila waweta kana ukunikili nzeve wonanisye Mbua ndikuuwa kwa ivinda yiasa ni kana kutangiia muimi kukwata wasyo munene. Mbaya ainena nandiki mamovo niwakulya Aimi kuvanda monombe wila methitwe mainengwa ne muvya wa uimi silikalini ya Kitui ni kana kukwata ngetha ya yulu unguwa kana unguwa Mbua ino ni Onesmus Chalo nukutuelezea. Dr. Stephen Mbaya Kimwele Minisita wa uimi na uithya wa indo silikalini ya kaunti ya Kitui niwakulya Aimi ivindani mambisi nima kuvanda Maliu ala meka nesa unguwa Mbua nini polo waweta kana ithimisia nzeve wonanisye Mbua yuo ya kiwango kinini muno. Na nendo kule Aimi kwanana na alama ukunikili nzeve Mbua ivila ye nini kutu mukulya Mavande kuitene twende no vanda mituki uno mbwendi anatuvanda kale to drought tolerant crops zoko ndengu muvya mwe kana vile Mbua bale kututila ivila no makeve. Kimwele enda Aimi kwa save ya Mbua na kwekonyana ni maani kana kukwata ngetha itonya kumekalia ivinda ya mwenyao. Ingino waweta kana serikali ya kaunti ya Kitui ndevikiana kunengane mbeu kwe Aimi ivindani ivala wakulya Aimi alamana nengwe mbeu ni serikali mbetu kuvanda ngetha ya mbeu isu no kana kukwata liu kwa wingi. Wakolona vije 2023-2024 tuna allocated 40 million katika mbeu. Mwaka wa 2024-2025 tuna allocation ya mbeu mwatataka zuwa budget isu na tuya Aimi ile mbeu tunamanengere mwakona vitite nitwise mena amina maketha mena ya kila kindu ni manda atalimo sio banda ninge sia kuya ko ile mana tunamanengere tapata ngumakulya Mavande kwa kirito na ta serikali tukoka tunengane mbeu ivindela tukuona bena munyu kana tukwenda kuintroduce variety himbia ko ngumukulya ala munakethia na muyele vinda mwaketha munenge niba pia o kilo 5 3 inya ona wiyovo no waweta kana serikali ya kaunti ya Kitui niendese na kunengane matinga kwe Aimi kauntini ya Kitui. Tunenganite matinga miongole na atano 25 tractors sita hizi Aimi katika mbanda na eka ni shilingi giliemwe na muimi ya kuwekea mauta. Kila kingi tunanenge ni sunflower seeds na sunflower seeds tuikirekele tuwa clustering kana ivile na tuitarget akina mama kana ivile mamina kuketha no mama nzio pressa na mavinyi ya kila kitu wa mauta. Kingi ni National Cereals Produce Board tuna fertilizer na oyukwe mimende na kwata e-voucher messages kila mundu elothi katika depo yake NCPB ai ose fertilizer alama kwa atite message ko ningumukule Aimi tuime na kithito kana ithe nitwakwata nitwaketha Deliver tablingo mavambo tongo TV neta Onesmus Chalo.